Neka i u vašem domu zamiriše ukusan griz sa mirisom jeseni. Jednostavan i brz desert koji će se svidjeti i malima i velikima. Litru mlijeka stavimo da provri. Dok se mlijeko zagreva, pripremimo breskve. Prepolovimo ih i naravno otkoštimo. Zatim svaku polovinu isječemo na kockice. Što je voće sočnije, s tim će i rezultat biti bolji. Za ovu količinu griza dovoljno je 5 do 6 bresaka. Kad se mlijeko zagrejalo, dodajemo kašiku do 2 šećera i kašikicu vanil šećera. Čim mlijeko krene lagano da vri, sipamo griz, 5 kašika, najbolje iz 2 puta i konstantno mešamo kako se ne bi zgrutvao. Kuvamo ga dok se ne zgusne. Obavezno dodamo i prstohvat soli. Potrebno je još i do 2 šake oraha koje sitno isjeckamo. Ako želite više voćni ukus, stavite pola šake oraha, a ako želite puniji i do 2. Kašiku šećera, bilo obično kristal ili šećer od trske, lagano otopimo i blago karamelizujemo. Dodamo orahe i kratko ih propržimo da dobiju aromu i fino zamirišu. Dodajemo breskve. Minut 2 ih mešamo, zatim poklopljeno ostavimo na ringli još par minuta. Na kraju dodamo kašiku meda. Griz poslužimo u činicama. Ukrasimo ovim mirišljivim i ukusnim prelivom. Po želji pospite cimetom i šećerom u prahu. Lajkujte, podelite i naravno ako ste po prvi put na mom kanalu, prijavite se da vam redovno stižu jednostavno ukusni recepti.